जे आं डाइरेक्ट कक सानाय जे आनो सिनिनाय रखसिना आं त्रिपुरा रामसेनानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तंमानि रिजाइन खाइरहा तमानि हमाले कक के अमसे नियक जत नुगु नियक जत नुखाना जत बुसिखाना जे सिनि बरक स्टूडेंट रक अमो एमबीबी कॉलेज बुजाक मानि बखरक फाटे रगय साबि बाय बखरक योजागै बखरक फाटे रय बुजाक मानि उमे तारन तगि आंनि आफर त्रिपुरा रामसेनानि हेड ऑफिस थांहा थांगै और इन प्रेजेंस ऑफ त्रिपुरा रामसेनानि स्टेट प्रेसिडेंट ते गोबांमा अन्य मेंबर्स दंगो त्रिपुरा रामसेनानि ऑर्गेनाइजेशन नि ब्रंनि नुगो आं डाइरेक्ट इन क्लियर आं ब्रंनो कासे कक कसाल माने तिसाला हा सिनि बरक जे सातक जाक मानि सातक जाक हा जे बुजाक मानि बुजाक लायला हा जे सिनि बरक आनि बाय आनि बाहना जखसं रेप खाइजाक मानि खाइजाक लायला हा अन बास ते जों बनो ते बुथाय जे सातक जाक मानि जों ते बनो जों टरेट खैमालिया जों ते बनो सयमालिया नंग ताबो जतन गथना नुकजाक जतन नुकबाय खाना सिनि बरक हाय बुजाक फिलांखा माने बनो तैयै आं अरजा कासा बसकां मुभमेन्ट नि बाङै आं ब्रंनो कासा रिक्वेस्ट खाइला हा त्रिपुरा रामसेना और हेडक्वार्टर में आफ्रो मीटिंग लाइफर 24 घंटानि बिसिङावनो जे मथाय के अननेसेसारि अटैक खाइमानि बनितयै 24 घंटानि आन्डारगोनो दाति स्ट्रिक्ट एक्शन नागै कासे मुभमेन्ट स्टार्ट थों बनितै के आं कक सामानि जागा त्रिपुरा रामसेनानि स्टेट प्रेसिडेंट साखा मीडिया रि हंगै थाइसे थुइसे कक साइड दिपो माने बनिके आसो पाइलै जाक बरंनि ओंखे बनो न कासे कक समों मीडिया नि बसकां फाइगे कक साफाइमा माइतो सल्यूशन याबले मुभमेन्ट सिनांनाय ओ कक न तैयै पूरा 3 घंटा रक लाइला हा घंटा स्लाइसिगो आं बरनो सयरगानि नाइला हा ओ कक न तैगे आं आर्ग्यु खाइ हा बरक आनि कक न बुसिलियाना आंनि माने बरनि आइडियोलॉजी का मीडिया बसकां गो थाङै कक हा सामाफो सिनि हा आनि बरक नि कक सामाफो कबैसा जागो फिल्ड नखागै सामं खाइदि हमान नगो खाइमेयाफो ओंखे आं मथाय ऑर्गेनाइजेशन में मुंसा करंगै तंगानि आनि मुंसा इंटरेस्ट करे बो ऑर्गेनाइजेशन थों पॉलिटिकल पार्टी थों जे बरक मीडिया गो फाइगै बसकां फाइगै कैसे कक सामानाय बथाय आं पार्टी थों ऑर्गेनाइजेशन थों बहाय आं मुंसा इनवॉल्व करे हानि बाङै आं रिजाइन खाइरहा अरते कैसे कक बरक मा सखाना आनो ए जय विक्रम जमातिया रिजाइन खाया बरांनि बाङै सिफाइगै सार नोंबो सिना जदिसि आं रांनि बाङै फाइहांके आं बीजेपी को जॉइन खेखेमो जदिसि आं किसा मसा पावारनि बाङै फाइके आं सीपीएम लो सीट सांगै कासा सीट सांगै आं बासा मा खामो एबो मा खामो निलक तो सिगबो नि बरक सातक जागै बुजागै तंमानि बनो आनि मकल बाय आं नेजिनि बरकनो बुजाक मानि नुगला हा ओ बनो मथागानि बांसि फाइगो आं ताबो उसले बुसि पाइला हा ताबक नि 3 बছর हिंला हा मथाय गो ताबो आं आसले बुसि पे हा ऑर्गेनाइजेशन अंगै बलाब करै पॉलिटिकल पार्टी को हागै बलाब करै नोंखो बैसा देश नि बाङै सामं खाइने इनके ऑर्गेनाइजेशन नों जॉइन खाइगै बलाब करै पार्टी को थाङै बलाब करै तमानि हमाले ऑर्गेनाइजेशन नों फर्स्ट डे बुसा को फन नों जॉइन खाइला हा बतय पे हांके बनो बै पॉलिटिकल पार्टी फा एडॉप्ट खाइपेगो इनके बरो बरांनि जे नेजि साया खाइपै जाक बा बरो बुसुब के मा पाइगो इनके बरो खन हाय के ऑर्गेनाइजेशन तय पे हांके बरो खन पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म पाइगो आं ताबो ऑर्गेनाइजेशन बो खुमाइया पॉलिटिकल पार्टी बो खुमाइया ताबो आं कासे ग्रुप खानाय बोमों ग्रुप नि बोमोंखा यूथ त्रिपुरा इंडिपेंडेंस बहाय कासे ग्रुप खानाय बो ऑर्गेनाइजेशन बोया पॉलिटिकल पार्टी बोया बो सुदु कासे ग्रुप बो रंखा जे रांनि बाङै नाय के केनो आं माने और जॉइन तां बायदि कबैसाता उ हानि बाङै हिंनाय के नियक जतनो जॉइन खैमागो नियक आनो 9863347642 उ नम्बर कॉल खाइगे आनो लगे माने हार लाजे जतनो सिनि लीडर्स रक जोंनो सागो पॉलिटिकल चेंज हाय ओंखाना पॉलिटिकल चेंज त्रिपुरागो आं तो नुगियाको पॉलिटिकल चेंज माने तागुरा सिनि उ नेता 95% कारा ब्रनो संताबो पॉलिटिकल चेंज फुनुगलायने पॉलिटिकल चेंज कक बै सामा बायंगिया फिलस नखागे सिबनो एप्लाई मा खैने पॉलिटिकल चेंज बायखेंनाय जे समायगो पारानि जे दंनाय डिस्ट्रिक्ट नि इंथों एमएलए इंखे कासा मनि इंथों जेकुनु थों बरकनि बरकसि ताक आनि कन्स्टिट्युएन्सी आनि तेलामुरा ओंखे तेलामुरानि बरकसि कैंडिडेट चूज मा खैनाय सोबा आनो हाखा हाखैमानाय तेलामुरानि आं
Ke telamura ni ang candidate choose ma khaine. Tabok phona ani bangai chini sung telamura ni mang kahang khai mangge. Ke bono sung candidate bono independently ma basaro nai. O independently basaro thani sung joto no thasa ke bam khorang bam basaro lainai. Political change ko to neta sage. Political change biking nai ba. Bono zat joni proper process tiki si bono implement ma khaine. Political change beleng bele salage. Nijini sinizagno MLA basaro lagi, nijini sinizagno MP basaro lagi. Bawai to political change ya. Political change biking nai. Tabok ang example loy sanai ani constitution ha telamura ni ko to party decide ma khaya. Party decide ta khaji. Bono MLA khanya bono ticket onai hi. Independent like bono je borok tonai constitution ni borok mi legesi bono decide ma khanya ani constitution go bono basaro nai hi. U process go je ang bai loge tongnai. Sing tabok bus kanggo to election tong bus kanggo kacha panchayat ni election election go political change ni slime go thang thani go ano loge ronai ni loge ronai je roya dang sia apone jori sinyo loge ro ka musuke ano call khaile di je para je what toya deba kacha para mane kacha panchayat pasta para de duita para de para go ni kacha meeting khaile nai meeting ni go ang ani sinizak no mo candidate doya boni sinizak no candidate doya bini sinizak no candidate doya je para ni borok rok kaisa wa sogoi phona sini bangai panchayat ni bo chairman phang ha je kunung ha ke bo sini bangai lama suna manai bo hai ke je wa sok mani e borok no sing candidate basaro nai am haya bane bo khaili yang ke sing bono chairman ni no khalai rokani apron ke almost political change apron ke ni wa sogoi phona sini bangai panchayat ni bo chairman phang ha je kunung ha ke bo sini bangai lama suna manai bo hai ke je wa sok mani e borok no sing candidate basaro nai am haya bane bo khaili yang ke sing bono chairman ni no khalai rokani apron ke almost political change apron ke boro chairman engtheng MLA engtheng boro party ko thaya khanai borok to mani ma sani borok tak to party si boro ticket doble je party ni kolo ko borok thangnai okay apron ke mangnai party boro ticket doya bele apro tab mane angta u sai to mane process ko thangke bono ni rok ticket donai ke apro bo independence ma basanai ke ba apro ni oni bangi ni khok khrang ti sanai bo oma haike political scene singai ni rok jodi sibum lama go ano support khaila hangke ano suba mai hinke sing kabang ma mane kok salanya ang kha khaige political change kok sama bai siming yana bono implement khaiga ne bang step manana borok na buthar mage je borok ni wa sok mani no buthar maya kaisa wa sok ni somoy sok pai hake somoy sa siu somoy no naruk maya nogo asogui tongui phiri khe no niong ni azadi sini azadi no toy roya bono sing segi simana nai na sing bono protest ni bot lago manai bangma protest khaile hamble sing nung bu khaikana je ma video nai to nai joto sing nuk laija bangma protest khaile la hai phu bangladesh go back phu last one fight phu hi sing bangma ma thai khaile la si engtheng tak si rok to botrok to lungka main hot topic ma borong tigi sing daily mazag daily pass 10 jona 20 jona botrok mazak mani si mazaya to ma busu khai tona botrok sing bangma protest khaile la ngesuk ma hande maya boni tigi sing bono protest ni botla bu maya mungsa bu maya bono sing sini kaisa ideology se ka hamaki engat tong nang bo state engat nang bo clear nang bo tek kethar nang nang ideology kethar hangke bo purely bkha bai phai mani ideology ingke sing manai Bhagat Singh o India ni freedom ni walai thani go o India ni freedom ni bangai je India ni boro rok tabok shanti khe tongmani bono na thani go 23 বছর গনো ও ইন্ডিয়া ni freedom ni bangai walagi Bhagat Singh ফাঁসি জাগি থিপেলা হা সিনি ও ত্রিপুরা হানি বুসারক जों ত্রিপুরা সারং खासो कमजोर हाय जे ও देश नि मंग थै तसा खिख्लाय माया थै तसा नामाया क कसार मं आं खा खाय गनि रक ताक बुसकांनि पंचायत इलेक्शन गो पार्टी बाय तावाला दि नों बीजेपी बा खाजि त्रिपुरा मथा बा खाजि सीपीएम बा खाजि कांग्रेस बा खाजि पार्टी नि तैगै बुट्टारो दि political change ni ok busa musu khangke ni ok jodi sineta no ত্রিপুরা সারক ইয়া তাবক जों ब्रम थकक मालि नि ok busa sabron siroga musu khe party no buttaro di nioni panchayat nioni niyom nioni kanun nioni panchayat go nirok khud no almost phonasi ni bangai kaha khaimanai o phonasi ni bangai lama krishno lama romanai bono khud dinok masok di bono khud dinok budodi je candidate basaro thani go
independent ke pasar nai bo ani jaiti boya ni jaiti boya bini jaiti boya je ke boisa ta u hani bangai samang khaimanai je ke boisa ta u parani bangai samang khaimanai bono mati maji tiro nai niro ke jodi sikise u ani mo movement no ano support khaige musuke 9863347642 u number o call khale di thake si political change nai kok bai sama bai nya asuk na ham bai